Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BI Bali Keturksain mawasana majeng widang pertanian, miwa sektor usaha akomodasi makanan dan minuman Akmamin anutin peta ekonomi daerah. Kepanggih ring triwulan kalih warsa kalih tali kontribusi pertanian saya nincap. Kepala KPW BI Bali Trisno Nugroho Mausang iening sadurungnyane kontribusi Akmamin ring porsi ekonomi Bali sida kantos langkungan 21%, rauh mangkin kontribusi sektor kantos 17%, raris ring sektor pertanian sadurung limbak nyani COVID wantah makatah 11%, mangkin incap dados 16%. Widang pertanian sida limbak antuk sinarengan ring sektor Akmamin. Samian sektor patut kedabdabin becik antuk nyokong panglimbakan perekonomian Bali. Anutin perhitungan BPS Bali COVID-19 dahat ngaunang ring triwulan kali warsa kali tali kali dase kantos minus dase, sio dase kutus persen YOY kirangan iening saihang ring triwulan sedurungnyane. Pulau Dewata taler kedadosang wilayah merah ring panglimbakan ekonomi. Dani mempengabdi sektor pertanian miwah pariwisata sida memargi becik antuk cinarengan. Direktur Utama BPD Bali Inyoman Sudarmo Mausang, pertanian sida memargi sinarengan sareng sektor pariwisata. Anutin pewarah pemerintah mangda hasil pertanian Bali keanggen oleh industri sekadi industri pariwisata. Sokongan perbankan taler dahat nguanturing Bali. Pungkuran widang pertanian mangda kasokong antuk digitalisasi santukan ake petani miwah pelaku UMKM sanema duwe produk nanging durung becik ring pemasaran. Silih tunggil wantuan perbankan inggih punike ngelimbakang antuk nganggen transaksi non tunai kris. Sistem digitalisasi taler keabtiang sida nangiang manah pariwana antuk dados petani modern. BPD Bali taler sida ngicenin wantuan melarapan program KUR. Swardike bisnis Bali nguningai.